amahoro y'Imana kuri bo banatwe muri gahunda zacu z'amakuru za buri munsi nyuze kuri zicaro zacu zombarizo MTV show ndetse na Gasabo News 24. Ngo ikaze muri gahunda yacu y'amakuru gusa ni muri mushya hano no gushishikariza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye mu bambere ugerwaho n'ibiganiro n'amakuru yacu umunsi ku wundi. Nimba kunze ibiganiro byacu kanda like bisharing bigere kuri hashoboka ndetse wanadusangiza igitekerezo cyawe unyuze muri section ya comment aho hasi. Ngo ikaze muri gahunda yacu y'amakuru nge nitwa Etienne Besa nyemerera dufatane ikiganza ku kindi nkwerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turahera Iwalikale amakuru avugwa Iwalikale aravuga ko M23 yakubise Wazalendo itwika ibirindiro byazo birashya birakongoka. Umutwe wa M23 wirukanye abarwanyi b'imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo mudugudu wa Mulema muri groupe ya Kisimba ho muri territoire ya Iwalikale nyuma kubakubitira mu mirwano y'abahuje. Tukiri muri Kivu y'Amajyaruguru Rutshuro M23 yakuzanyijeho n'ihuriro rya Fdrl na Wazalendo mu mirwano nayo ikaze. Umutuzo wongeye kugaruka kuva ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Kamena muri uyu mwaka turimo mu mujyi wa Nyamilima ni mu birometero 40 uvuye ikiwanja muri groupe ya Binza muri territoire ya Rutshuro muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni nyuma y'imirwano ikaze yamaze amasaha arenga 3 hagati ya AFC M23 hamwe na Fdrl ifatanyije na Wazalendo. Bivuga ko iyi mirwano yaguyemo umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 13. Izi nizo nkuru tugiye kwibandaho muri amakuru yacu abanziza yandi yo kuri uyu munsi abana natwe guhera ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma dushoje izi nkuru. Nguha ikaze. Ikaze muri gahunda yacu y'amakuru n'amakuru guhera ahitwa Rutshuro amakuru tugeraho aremeza ko M23 yakuzanyijeho n'ihuriro rya Fdrl na Wazalendo mu mirwano ikaze. Biravuga ko umutuzo wongeye kugaruka kuva ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Kamena muri mwaka turimo mu mujyi wa Nyamilima aha ni mu metero 40 uvuye ahitwa Kiwanja muri groupe ya Binza muri territoire ya Rutshuro muri Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma y'imirwano ikaze yamaze amasarenga 3 hagati ya AFC M23 hamwe na Fdrl ifatanyije na Wazalendo. Guturika kw'intwaro ziremere ndetse n'izoroheje kumvikanye muri uyu mujyi w'ingenzi. Ibi byateye ubwoba abaturage batuye muri ibi bice. Amakuru agera ku kinyamakuru cyitwa actualité.cd dukesha iyi nkuru avuga ko umukobwa ukiri muto yafashwe n'isasu uri Musanze iwabo mu rugo maze yitaba Imana. Iyi nkuru ivuga ko hari nko masaa 3 za mu gitondo ku isaha yaho ubwo Wazalendo yinjiraga mu mujyi wa Nyamilima byakurikiranye no guturika kw'intwaro ziremereye n'izoroheje kugeza saa 5 za mu gitondo. Abantu bakuranirwa AFC M23 babasubije inyuma kugeza mu ishyamba. Umutuzo wagarutse mu mujyi kuva umutuzo bivuga ko wagarutse muri uyu mujyi kuva nyuma saa 6 ku gicamunsi cyo kuri wa mbere. Icyakora ko byerekeye umubare w'abapfuye umukobwa muto niwe bivuga ko wakubiswe n'isasu yitaba Imana. Amakuru yandava kwa muganga yemeje urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa ufite nibura imyaka 13 kandi avuga ko Wazalendo yongeye kugaba igitero ishaka kongera kwigarurira aka gace kitwa Nyamilima. Umukozi ushinzwe ubuzima muri ako karere yagize ati ibi ni ugucengera gusa ku ihuriro rya Fdrl na Mayimayi kandi kuraswa kw'intwaro ziremereye n'izoroheje kwakomeje kugera saa 5 za mu gitondo. Kugeza ubu ibintu biratuje kubera ko abagabye ibitero basubiye muri parike bakurikiranwa n'abarwanyi ba AFC M23. Umubare w'abapfuye ni umukobwa w'imyaka 13 wafashwe n'isasu rya Musanze mu rugo. Iyi mirwano yabereye muri groupe ya Binza ije mu gihe imishyikirano hagati ya Kigali na Kinshasa bigizwe mu ruhare na Doha igenda biguru ntege. Ku iki cyiciro abunzi basabye intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda kujya kuvugana n'inzego zibakuriye kugira ngo bahuze ibitekerezo mbere yo gusubira ku meza y'ibiganiro. Reka tuve Rutshuro twerekeze Iwalikale amakuru avugwa ahitwa Iwalikale nuko M23 yakubise Wazalendo itwika ibirindiro byazo birashya birakongoka. Umutwe wa M23 wirukanye abarwanyi b'imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo mu mudugudu wa Mulema muri groupe ya Kisimba ho muri territoire ya Walikale nyuma kubakubitira mu mirwano ikomeye yasakiranyije impande zombi. Amakuru avuga ko ingabo za M23 zaziturutse ahitwa Kalonge zateye ibirindiro bya Wazalendo byari biri muri Mulema mbere yo kwigarurira kariya gace. Bivuga ko aka gace ka Mulema bukagenzurwa na AFC M23 nyuma yo Wazalendo zari zimaze guhunga ngo M23 yatwitse ibirindiro byazo n'ahandi hantu hatandukanye mbere yo kuhava nayo ikagenda. M23 igenzura ibice byo muri groupe ya Kisimba kuva muri Gashyantare uyu mwaka rwinjiraga muri territoire ya Walikale.
ngayo nguko ino musozi wacu waya makuru yacu banziza yandi yo kuri uyu munsi. Komeza bana twe muri gahunda zacu z'amakuru unyuze kuri AM TV show na Gasabo News 24. Amakuru nkana kagaruka. Shalom.